Казан мәркәзебездән, Татарстаннан, җитәкчеләрдән, татар халкыннан үзебезнең милләттәшләрне монда сәламлыйбыз, һәм әйтәбез, исәнмесез дип, һәм эшне башлап җибәрәбез. Хәерле көн! Әлбәттә, шундай эшләр кирәк. Башкорт халкы һәм татар халкы һәр вакытта бергә яшәгән, бергә булырдыр дип уйлыйм. Бик зур рәхмәтен белдерәм. Шул сразу үткәргән. Я выражаю огромную благодарность организаторам этого мероприятия. Думаю, что данные подобные встречи нужны, они необходимы для того, чтобы объединить наш народ, для того, чтобы мы в любое время, несмотря ни на какие трудности, были всегда вместе. И выражаю огромную благодарность за то, что вы, несмотря на личные вопросы, несмотря на погоду, приехали, уделили время. Я думаю, что эта встреча пройдет конструктивно, в хорошем, в полезном русле для всех нас. Рахмат. Мен сізді шынлап та сағынып яшайын. Сіздің бір сұлулар, сіздің шатлықлар білән бірге яшайын. Мен барсында біліп тұрам, барсында көріп тұрам. Ирактан нығырақ көріне. Ирактан барсында біліп тұрасың. Сіздің білән бірге бұрсылам, сіздің білән бірге шатланам. Менә бүгінгі ұшырашуымыз, менә бүгінгі формат заманша айтсақ енді. Бұл бик табиғи. Біз әлі бірге жиыла алабыз екен. Ортаға салып, fikirləşə alabız ikən, söyləşə alabız ikən. Bu bir əybət fal deyib hesablayın. Mənə Tatar xalqının o'sish strategiyasi deymiz. Benim qızım kiyov ko'rmaganmini degan kabi, bizning xalq strategiyalar yozib, strategiyalar qurgan xalqning. Biz nechik bor shulay yasharga öyrənganmiz. Mənə hozir shunday so'r kelib jetdi. Biz 90-cı yıllardan yangacha yaşay başladık. Milletimiz, respublikamız, xalqlarımız bir yanarış sürün keçirdi. 30 yıllar vaqt uzdu. Bik ko'p uңышlarga erishdik. Bik ниq olg'a ketish bo'ldi. Mana hozir bizga shunga analiz yasarga kerak. Narsalar ishlaganmiz. Narsalar ishlab bitirmaganmiz. Agar ishlab bitirmasak, ne uchun shulay kelib chiqqan? O'zi biz g'ayiblimi? Federal hokimiyat g'ayiblimi? Respublika yetakchilarimi, alla xalq o'zi shulaymi? Alla bizga ortig'i kerakmi? Biz shulay bo'lganna rizo bo'lib yashaybizmi? Kelajakda ishlarimiz. Mana strategiyani yozuvchilar orasida men yo'q. Men anda qatnashmayman. U shoirlarning ishida tugul. U shulay durustdir. Lekin men boshida kuzatib boraman. Fikirlerini de kuzatan, yazgan kadarısında okuyayım, uylanam, bursalam. Mene 30 yıllar bende biz kirek deyiz. Tiyeş deyiz. Hem ni gazap, bütünüsü de dürüst. İçinde canı bulgan Tatar elbette özünün yazmışı turunda uylanırga deyiz. Bursulurga deyiz. Bizning xalqqa, boshqa xalqlarga kerak bo'lgan bütün birde kerak. Her vaqtda ishlarimiz o'ng bo'lib borsin. Tatar ruhi menimcha maktabdan gina tugul,
әдәбиятта гына түгел, иң беренче ул бишектән башлана. Шул татар рухы бишектәге җырлар белән сабыйның канына, җанына сеңәдер. Мин сезгә бер шигырь гына укып китәм шул хакта. Бишектән ук әллү-бәллү килә, тыңлап үскән авыл баласын, язмыш туган туфрагыннан аерып, үз иттерде урыс арасын. Моның өчен кемне гаеплисең? Булмагандыр башка чарасы, урыс чанасына утырдым мин. Зор иде шул аның чанасы. Князь кызын суга ташлаучыны мактый-мактый җырлар җырладым, кушылып җырладым да, кызны жәлләп, яшелне үксеп җыладым. Уялады аңга әкиятләр, кырыкмаса кырык төрдәге, биш башында яткан Иван Дурак булды миңа яшәү үрнәге. Дәресләрдә татар-монгол явын укытучы миннән сөйләтте. Безнең ерак ата-бабаларга нык эләкте миннән, эләкте. Жайлап, күңелемне яулап, бишек җырын, ят җыр, ят моң каплады. Калын иде минем кемлегемне оныттырган yıllar katlamı. Cemaat, min üzerinden çalışımına bir zoruna yitirip yazgan idim. Көп uylap kişiler bilen söyleşip. Ona min jiberdім. Bütün Dünya Tatar Kongresi'nin saytına şunda basılır. Siz onu dilegen şarapta okursunuz. Şunun için min bu çalışımına hazır obatlauның керегін тапмын. Тақдим шундайрақ, түп тақдим шун айтырайым мен. Башқұртстанға Татарстан жетекшілігі Милли Шура, Бүтін Дүния Татар Конгресі ғади бір регионға қараған кімкіна қарарға тиіш түгіл. Біз ғади регион түгіл. Біз бүтін татар елінің яртысы әмі ясалма рәуіште бөлінген болсақта. Шының үшін мұнда Башқұртстанда бәлки Бүтін Дүния Татар Конгресінің филиалын ашарға, мұның үшін Башқұртстан үкіметі білән келіштіріп, Татарстан үкіметі һәм татар ішқуарлары ярдәм білән зор бір үзәк үйіштіріп, шунда бүтін татар іштері маларын жиыштырып, ішлеу бик дұрыс болар еді. Біздің қазір мәдениет яғынан шырашу бұла, вақтан да біріншіден бек шатбыз, 2 сағат ярым ортаға салып, сөйлештік, аңлаштық. Әлі қабанда келіп тұралар апалар білер, тәқдимдер берелер. Шаңа көрі біз бейік Ресейде, Башқұртстанда деп, сол вақытта біз бек шатбыз, өзіміздің татар театрында, қазір Алла берсе матур етіп, өзіміздің артистлар яғынан бек матур спектакльде құрабыз. Ләкин biz aytamiz tarix turida bugunda bizning shunday tarixiy ishora mana men kelgandan boshlab bizning orabizda bo'ldi bizning bek zo'r qonog'imiz ol Boshqirdiston qurultayining yetakchisi mana butun dunyo tatar kongressini ham butun dunyo Boshqirdiston qurultayining mana bugungi birlashuvning birinchi odamida deb anlarga bo'lar. Shunga ko'ra biz Hürmetli arkadaşlar, hürmetli Tataristan'dan gelgen konaklar, bütün dünya Başkurt Kurultayı'nın Başkarma Komiteti isiminden, hepsi bana ışıldır sarağımından hem kutlayım. Bugün ortağa halıp fikirleşken meseleler bütün halklarına has. Башқұрт халқына, татар халқына, Сауаш, Удмурт халқына хас. Өте халықтарға бүгінгі күнде шундай стратегия керек. Башқұрт халқына әлеге уақытта шундай стратегия ішлеумен мәшғүл. Һәм мен ойлаймын, мына бұл ішлеген іштер сынап та біздің халықтарды өстеріп, олардың мәдениетін өстеріп, олардың тілдерін хақлап,
Bizim халыктарды, башкорт, татар, удмурт, саваш халыктарын, бүтән халыктарды Россия Федерацияның толық хукуклы, киң күкүрәкле, матур граждандары итеп тәрбияләр дип уйлайм. Рәхмәт сезгә.